Wangeelatu dhiibbate, abbootatu miixate, dhalootatu ciniinsifate. Karaa biraa immoo hafuurota hamootatu na'e. Warra kan Gooftaan ta'initu, warra gara isaa hin gorinitus wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti geesse. Itti aaran, itti boba'an, garaan isaanii jallinaan hin coomne, lolaa fi arrabsoo ulfaa'an, abaarsa facaasan. Waaqayyoolii tolfamootu iddoo dhabuuf waan jiranuuf aarii guddaadhaan banbanan. Waaqayyo durumaan dursee waan yaada isaa keessatti akeekee qopheesse raawwachuudhaaf, akka jaalala isaattis dhaloota ammaa kanaaf dubbii isaa ergee gara mootummaa isaatti nu sassaabbachuudhaaf ijoollee isaa akka taanuuf magaalaa kanattis karaa baafate. Bara 1976 gara magaalaa kanaatti deemsa isaa gaafa qajeelfatu akka kanatti jalqabe. Haati tokko magaalaa kana keessaa qaalluudhaaf hin dalagdi kan turte dhukkubsattee utuu jirtuu, intalli ishee kan iddoo biraa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Aqaaqii kan jiraattu maqaan ishee Paaster Fallaqachi Qorichoo jedhamtu seenaa ishee keessatti osoo mana barumsaa jirtuu Gooftaa Yesuus amanattee fayyisaa ishee kan godhatte, karaan kuni kan isheedhaaf galee, dhugaan kunis kan isheedhaaf ife, jireenyichas kan mi'eeffatte, yeroo ammaa kana paastarii yookiis tiksee ta'uudhaan waldaa guutuu wangeelaa Aqaaqii Qaallitii tajaajilaa jiru. Mana barumsaatti barattoota 40 keessaa yeroo sana ana qofatu amanatee jedhu. Namni yeroo afaan haaraa haasa'u dhaga'een itti siqee dhaggeeffadhee natti tolee amanadhe jedhu. Paaster Fallaqachi Qorichoo mana tolchaa deemanii waa'ee wangeelaa dhugaa itti ba'aa akka turan, mana qaalluu deemuun itti lallabaa akka turan, jabanaa fi sinii mi'a seexanaaf itti hojjetamu caccabsaa, callee guggubaa namoota amansiisaa akka turan dubbatu. Garuu kan garaana nyaatuu jedhu, calleen ani bara sana guggubaa ture suni har'a mataa namaa irratti baatee jirti. Waldaa kiristaanaa keessattis yeroon argu garaa koo na nyaata jechuun balaaleffa. Paaster Fallaqachi nama dhugaa itti ba'anii amansiisan deddeebi'anii gaafachuu fi jajjabeessuudhaan beekamu. Dubbii Gooftaa barsiisuu fi cuuphuudhaan gara Gooftatti guddisuu, dubbii Gooftaa irraa isa baratan hojiitti hiikuu jaallatu. Paaster Fallaqachi wajjin deddeebi'ee amantoota tajaajilaa kan ture hojjetaa wangeelaa Fiqiree kan jedhamu yeroo ammaa kana biyya Ameerikaa jiraachaa kan jiru nama biyya kanatti gatii baasee isaan tajaajilaa ture akka ta'e tajaajiltoonni fi amantoonni dubbatu. Dubbii sagalee Waaqayyoo isaan barsiisuudhaan, lallabuudhaan, gorsuu fi jajjabeessuudhaan isaan gargaaraa nama turedha. Akkuma amala isaanii Paaster Fallaqachi firaa fi maatii isaanii gaafachuu magaalaa kana dhufanii asittis sanyii wangeelaa facaasanii, kunoo hojii isaa har'a magaalaa kanarra darbee, aanaa kanarra darbee gara aanaalee kan biraattis tamsa'ee argama. Isheen haadha ishii gaafachuu gara magaalaa kanaa dhufte. Sana dura magaalaa kanatti waa'ee wangeelaa dhagaamee hin beeku ture. Namni isaa waa'ee isaa dubbatus hin turre. Paaster Fallaqachi haadha ishee amansiiftee Waaqayyoon kadhattee fi hafuura hamaa keessaa ifattee ganama barii goojjoo seexanaaf itti sagadamu sana diigdee gubuuttutu jirtu haati obbo Geetachoo Qorichoo, maaliif goojjoo kana gubda? Akka isheen fayyituuf maaliif qaalluu kana kadhattee fi naraarsitu jennaaniin, lakkii inni kuni in ajjeesa malee hin fayyisu, fayyisuu hin danda'u, kuni seexana, kan ishee dhibeeyyuu isadha, kan nama fayyisu Waaqayyo isa jiraatadha, isa dhala namaa fayyisuuf dhufe Gooftaa Yesuustu fayyisa malee jettee gaaffii haati sun ishee gaafatteef deebii kennite. Waa'ee bara sanaas waan yaadatan akkanatti ibsu. Ari'atamaa fi wallaansoo isaan irra gahaa ture keessatti osoo du'an sodaatin, osoo reebichan sodaatin Gooftaa isaanii abdachuudhaan cimanii dhaabbachaa turan. Haadholiin yeroo iddoo bishaan waraabbii deeman yoo ija hamaadhaan ilaalamaniyyuu, yoo itti geessaniyyuu, yoo arrabsaniyyuu obsuudhaan osoo hamaa ittiin deebisin humna isaan irra jiru qofatti abdachaa amantii isaaniif of murteessanii guyyaa Gooftaa eeggachaa turan. Hawaasa biratti jibbamaa, tuffatamaa,
arrabsamaa, lolamaa, mirga isaaniif dubbachuu osoo danda'anuu obsuudhaan gooftaadhaaf dhiisanii jiraachaa turan. Manni tokkoon amantoota yeroo sanaa reebamaa, dhukaasni itti dhukaafamaa akka ture amantoonni dubbatu. Wanti baay'ee nama gammachiisuu fi garaa nama ciibsu immoo warrumti yeroo sana isin xuraa'ota, isin saroota jedhanii isaan arrabsaa turan amma gargaaramanii gara gooftaa goranii nu waliin gooftaa waaqeffachaa jiru jedhu። እና ገጠር ስላደኩ አውቃለሁ። ትንሽ ድንጋይ አነሳውና ወረወርኩ። ምን ሰራ አለኝ። በእምነት ነው ይሄ እንግዲህ በስዕል ነው ዝም ብዬ ስወረውር ምን ሰራ አለኝ። ክብ 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 ክብ። አሁን ወደ አንድ ምድር ሄደሽ የምትሰሪ ወንጌል እንደዚህ ይጻፋል አለኝ። ስለዚህ ከበቡሽ ነው ስምሽ አለኝ። አልገባኝም። አሜን ብዬ ዝም አልኩ። አልገባኝም። ወንጌል እሰራለሁ። በጣም ነው ወንጌል የምሰራው። የወንጌል ስርጭት አገልጋይ ነኝ። እንደውም አንድ ጊዜ ጦንቃይ ቤት ሄጄ ስመሰክር ጦንቃይ ነው ሰዎቹን እንደዚህ ቁጭ ብለው እኔ ተንገብቼ ለኔ ጦንቃው ቤት ደረሰኝ። ስገባ ሁለት ውሾች ይወለዱ አሉ። በግድ ነው ሰው ይዟቸው ነው የሚገባውና ላስጠነቁል መስሏቸው ስገባ ገባው። ገብቼ ቁጭ በይ ሲሉኝ እኔ አልቀመጥም የምስራች ልነግራችሁ ነው ብዬ ማአት ህዝብ ነው ቁጭ ብሎ ስለ ኢየሱስ ስመሰክር እንደዚያ ሰውየው ምቷት ብሎ በግራው ላለው ሰጠው፣ በቀኝ ላለው ዱላ ምታት ብሎ እሱ እንደዚህ አስተላለፈና ዱላው ተመልሶ በዚህ በኩል ላሉት ምታት አሉት። እንደዚህ የተላለፈ ሳይመቱኝ እኔ ብዙ ወንጌል ሰራው። በኋላ የሆነ ጎረምሳ መጥቶ ከደጅ መጣና በጣም በቦክስ እዚህ ጋር አይታችሁ እዚህ ጋር ያበጠ እንትናል። አሁን እዚህ ጋር ምልክት አለኝና እዚህ ጋርና አይኔ ሊያጠፋኝ ነውና በጣም መጥቶ በቀለበት አድርጎ ነበር። አንዴ ግጥም ሲያረግልኝ የኢየሱስ እጅ አራት ጣቶቹን አየሁ። ይሄን አውራ ጣቶቹን አላየሁም። እንደዚህ ገባልኝ። ገብቶልኝ የሰውየው ልጅ ሽባ ሆነ። የልጁ እጅ 25 ዓመት የሚሆነው ወጣት ነው እና ሽባ ሲሆን ልጅ ውጪ ሲለኝ ደሜ ከየት እንደሚፈስ አላቅም። ደሜ ባፍንጫ ይፈሳል። ውሾቹም አልተነሱም፣ ዝም ብለው ተኙ። እኔ ግን ባንዲራ ተከልኩ፣ የኢየሱስን መስቀል ተከልኩ፣ እዚህ ሀገር ወንጌል ተከልኩ ብዬ አሁን ወደ 4-5 ቸርች አለ እዚህ እና እንደዚህ ወንጌል እሰራለሁ ሌላ ጋር። እዚህ ግን መስራት ያቃተኝ ምንድነው እንትን ነው የሚይዛቸው የለም ብዬ ነው። ከዛ በኋላ የእናቴ ውቃቢ በጣም ዛተ። አንድ ጊዜ እንዴት ዛተ? ገላታለሁ፣ አልጋ ላይ ነው ማስቀራት። እኔ እና እሷ ጠላት ነን። በቃ ከጠላቴ ጋር አትኖሩ፣ ገላታለሁ አለ። ቢለምን ቢያል ገላታለሁ አለ። ከዛ የነጭ ለጥቁር ነጭ ጥቁር ታርዶ ለነብይ ነጭ ታርዶ ተጠምቆ ነጭ ጥቁር ተደርጎ ይገበራል በአመት አንድ ጊዜና እኔ ሲመርቅ እገላለሁ አለ። በኋላ ይሄንን ነገሩኝ፣ እንደሚገለኝ አልጋ ላይ እንደሚያስቀረኝ ነገሩኝ። በጣም ሳኩባቸው። እንደማስቀረው ነገርኳቸው። እኔ አልጋ ላይ እንደማስቀረው ነገርኳቸው። ለምን ያ እምነት ነበረኝ። ያ ሽባ የሆነው ሰውዬ እምነት ስለነበረኝ እኔ ነገርኳቸውና እናቴ አንድ ቀን ልትሸኘኝ ስትል እባክሽ ለጠቋር ጥቁር ነጠላ ይሄን ሰምታ እንዳይገለኝ ይሄንን ለጠቋር ጥቁር ነጠላ ገዝተሽ ነይ ወይ ብርስ ጭኔ ልግዛ አለች። ለምን ስላት ለጠቋር እገልሻለሁ ብሎኛል፣ አልጋ ላይ አስቀራለሁ ብሎኝ በኢየሱስ ስም ስላት ወደ ኋላ ወደቀ። በኋላ ስትነሳ እኔን ነው የሚገለኝ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም እገለዋለሁ ስላሁንም ብቻ 3-4 የጣልኩ። ከዛ ለምን እጫወትባታለሁ ብያው ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ እንትናልኩ። ዝምም ካልኩ ጦርነት ነው እና ከዛሬ ጀምሮ ይሄንን መንፈስ ዝም አልለውም ብዬ ስል እግዚአብሔር ረዳኝ። አንድ እህቴ በጣም በሽተኛ ናት፣ ታማ ከጎርባ ጸበል ያመላልሷታል። ሁሉ ጊዜ ጸበል ሄደሽ ጠይቅ ይሏታል።
እና ያመላልሷት እኔ ቤት መጣይ ከጎርባ አበበች ቆርቾ ትባላለች የበዳዳ ታላቅ እህት ናት እና አሁን ጸበላት ተጅም ኢየሱስን ታምኛለሽ አልኩ ጌታን ተቀበለች ጌታን ተቀበላ ድና ወደ ጎርባ ስትመለስ እሷን ለመጠየቅ በዳዳ እሷን ለመጠየቅ ጎርባ መጥቶ እዛ ተገናኘንና እንግዲህ እኔ ዓመተ ምህረት አላቅም እንግዲህ ረስቼዋለሁ እድሜም አለና ከዛ ወደዚህ እንደምንመጣ ነገርኩት እና ወደዚህ እንደምንመጣ ነገርኩት በሷ መዳን ደስ አለው ከዛ ስመጣ አንድ አጎት አለኝ ሁሉ ጊዜ ራሱን የሚሰቅል ዘገየ ይባላል እሱን ለሱ ወንጌል ነግራለሁ ብዬ ስመጣ አሁን ለእናቴ ያላልኩም ለሱ ነው መነግረው እሱ ወንጌል ሁሉ ጊዜ ራሱን ይሰቅላል እና ስመጣ ልክ ቤት ስንገባ እናቴ ቤት ስንገባ ዝናብ ዘነበ ከዛ ወንጌል ለምን ከዚህ አንጀምርም አለና ሁለት ነው ለእናቴ ነገርኳት መጀመሪያ ጌታን የተቀበለችው ከንቺኒ እናቴ ናት ሙሉሻዋ ተክለ ሚካኤል ትባላለች ግን እዚህ ሀገር አይታወቅምና ከዛ ለእናቴ ነገርኳት እናቴ ጽድቅ ትራባለች ይገርማቸዋል መመንፈስ ተይዛ ነው እንጂ ያ ባለው ቃቢዋ እና ስለ ጽድቅ ሳውራላት ጽድቅ ተራበች እኔ ጽድቅ ፈልጋለሁ መጽደቅ ፈልጋለሁ ግን ምን ላድርግ አይኔን ያጠፋኛል አለች ይሄ እኮ አሁን ይወጣል አልኳት እንግዲህ የፈለገ ይሁን ብዬ አሁን ይወጣል ሲወጣ አይንሽና አጠፋውም እሺ አለች ከዛ በኋላ አንድ መሰረት የምትባል ትንሽ ልጅ አለች እዛ ወስጃት ልጅ ናት የ5 ዓመት ልጅ ይሄን ይበላታል ሰኔ ላይ ይሄን ይበላታል መንፈሱ ከሰኔ እስከ መስከረም ይሄ ቁስል ነው በሙሉ ግንቦት መጥቼ ወሰድኳት እንዳይበላት መንፈሱ አሁን እኔ ልጸልይላት ምናምን ነበር እኛ ቤት ስመጣ መንፈሱ መጥቶ አልበላት በቃ ልጅቷ ግን ጌታን ተቀብላ ሄደች በልቧ አይገርምም እኛ ቤት አጋንንት ይወጣል ልክ እንደ ቸርች ነው ቸርች የለም ነበር አዲስ አበባ ራቅ የኔ አቃቂ ነው ወደ አዲስ አበባ እየሄድን ነው ልጅቷ ጌታን ተቀብላ ሄደች በቃ አጋንንት ሲወጣ ታያለች ስለ ኢየሱስ ትሰማለች ማንበብና መጻፍ አስለመናት በ6 ወር ውስጥ ጌታን ተቀብላ በልቧ ሄደች ልክ ስትመጣ መንፈሱ እንዲያለ እቺ ልጅ ቡና እንዳታፈላልኛል እኔን ገላለሁ ይላል ልጅቷ ረክሳለች ይላል አሁን በምንድነው ማርከሻው ምንድነው ሮብና አርብላ ብለዋት ነው እነዚህ ልክስክሶች ብለው ማርከሻው ምንድነው ስለ ጫለ ያርጉላታል ትንሽ ደብዳቤ ጽፋ ለሰው ላከችልን እኔ ጫለ አርጊ ብለውኛል ጸልዩልኝ አለች እና ይሄን ታሪክ ነገረች ከዛ እየጸለይኩ በጣም ጸልይ ነበር ይሄን ሰምቼ የናቴ እጅ ገልማ እንዳትገባ ሽባ ያረጋታል ገልማ ትጠላለች ሁሉን ትጠላለች እኔ ይገርማችኋል 12 ሰዓት ተነስቼ ሳልጸልይ ስራ አልሄድም ይሄ መንፈስ መትቼው ሄዳለሁ በቃ እንግዲህ ልግባ እያልኩ ወንጌል ልስራ እያልኩ ያሰብኩ ማለት ስራዬንም ቢሆን ትቼ እያልኩ በልጅቷ ያዝኜ ማለት ነው በኋላ ቡና እንዳታፈላ ርኩስ ናት ጨሌ ይደረግ ተባለ ስጸልይ እናቴን ቡና አታፈላም እምቢ አለች በቃ ከጎረቤት እየተቸገሩ እንደሆነ ሰማው በኋላ መጣን ይገርማቸዋል አሁን በዚህ ምድር በጣም አስቀያሚ ነገር አይቻለሁ ምንድነው ያየሁት ብትሉ እኔ ማአት ጨሌ ነው ከዚህ ምድር ያቃጠልኩት ማአት ጀበናና ሲኒ ሰባብሬያለሁ ዘንድሮ ጀበናና ሲኒ ልክ እንደ ሐዛብ ቤት እጣን እየተጨሰ ልክ ሳር እንደሚመስል እየተጎዘጎዘ በሌላ መልክ አጋንን ሲመለክ አይቼ በጣም ልቤ ወርዷል እና አንድ ጊዜ መጥቼ እነን አየሁ ማለት ነው ጨሌ ለሰርግ ሲሆን ለመልስ እንደዚህ አድርጎ የጥብቆኛ ድሮ ጥብቆና ጨሌ በሙዳይ ነበር ገምቶ የሚቀመጥ ዛሬ አናት ላይ ወጥቶ በእግዚአብሔር ቤት እንኳን እንደዚህ ያረከሰ ይሄ ዘመን በጣም የሚያሳዝን ዘመን አዝኛለሁ እና ልክ ይገርማቸዋል ያቺ ልጅ እሺ ስትለኝ እሱ ሲወጣ አሁን ትድኛለሽ እኮ አልኳት አይንሽ ማይጠፋም እሺ ልክ እሱ ሲወጣ ጀበናውን ስታመጣልኝ ሲኒውን ረከቦቱን ማንደጃውን ጫን ማጨሻውን ስታመጣልኝ ብቻ
ምንም አላልኩም። እኔ አጋንንት አልተዋጋሁም፣ ምንም አላልኩም። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰበሩ። ይሄ መንፈስ ይሄ ጦቃር መንፈስ የተመታው የዛን ጊዜ ነው። ከዚህ ምድር ላይ እቺ ምድር ነፃ የወጣችሁ ይዛለት ምሽት ለምን ብትሉ አረቄ ጠጪ ነው የሚሆኑት ይመጡና ክርስቲያኖች ወንጌል እንደመስራት የሚሰሩበትም ሰው የለ እና ራሱ እግዚአብሔር እንደሰራ በዚህ ይታወቃል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ከዛ መንፈሱ ወጣ፣ ጮሆ ወጣ። ሲወጣ አሁን ፓስተር አለሙ የኔ ወንድም ልክ እንደ አባት ነበረ የሚያው አባቴ ነስ አባት ነኝ ምናምን እያለ ያታለው ነበር። አይኑን ያጠፋል ሲፈልግ ያሳምመዋል፣ ግን እንደዛም ሆኖ ይመለክ ነበረ። ከዛ ያው እነሱ ሁሉ ሰው ከፋቸው። ከዛ እንዲህ መዓት ነገር ጋቢ ይሄ ቁርበት ምናምን እንደዚህ የተሰበረውን ጨሌውን የጨሌ ጥብቆውን ምናምን ከምረን በዳዳ ለምን እንደመጣ አላቅም። 2 ሰዓት ላይ እንደ 3 ሰዓት ላይ መጣ። እዚህ ነሱ እዛ ያዘው ይባል የቴቴ ቤት የንተ ቤት አጠገብ እዛ አሁን ያለ መሰረት ያለችበት አሁን ማለት ነው። እዛ መጥቶ ምንድነው አለ። ወጣ እኮ ጦቃሩ ቃቢ እንዴ በቃ ከኑማ አለ። አዎ ከኑማ አለ። በቃ በያለ። አዎ በያለ። ያየ ጀበናው ተሰባብሮ ምናምን በቃ ከኑማ አለ። አዎ ከኑማ በይ አላመነም። አሁን ለራሱ አላመነም። እሷ ጋራ ሙሽራ ነበረና አዲስ ፍቅርም ነው። አልማዝን ያማታል። አሁን በጋር እየጠብቃችኋል ኑ አስወጡላታል። ከዛ በኋላ እሺ ብለን ከእናቴ ጋር ተነጋገርን። አንቺ አሁን ነገ ገልማውን አፈርሳለሁ፣ እኔ ሳፈርስ እኔ ምን አውቃለሁ። ብድግ ብላ አምጣ አፈረሰች። በይ እና ምንም አይጭነቅሽ፣ ይሄንንም ነገ እንጥላለን ብዬ ወደዚህ መጣን ማለት ነው። ስንመጣ ሰይጣን መንገድ ላይ ከዛ ከወንድም ፍቅሬ ጋር ሰይጣን መንገድ ላይ ሊገለን ነበር። ይሄንን በዳዳም ያውቃል። ሰይጣን እንዴት ነው የሚገለን? አንድ የተናደደ ሰው ስሙን አልናገርም። አንድ የተናደደ ሰው ጠመንጃ ይዞ ጠበቀን። ውቃቢ መውጣቱን የሰማ ሰው ጠመንጃ ይዞ ጠበቀን። ምሽት ነው፣ 3 ሰዓት ነው። እንደዚህ ይሆናል። በከተማ ውስጥ ነው ሰንጥቀን የምንመጣው በዛ በላይኛው በኩል እና ጠበቀን። ምን ሆነ መሰላችሁ? ልክ አለ። ከዛ በኋላ ብዙ ታሞ ድኖ ነው የነገረን። ልክ እናንተ እየመጣችሁ ስትሄዱ ኃይል እየካደ ይመጣል፣ ጉልበት እየካደ ይመጣል። እንኳን ጠመንጃ ልስብ አለ እንዲህ ከድንጋይ ጋር ተጣበቅኳል። እኛ ስናልፍ እንዲህ ተጣብቋል። እሱ ለካ ጌታ የተባረከ ይሁን። ከዛ ወደ በላላቤ መጣ። የዛለት ግን ሌሊት ያው እግዚአብሔር ባይሆን አምላካችን እንሞት ነበር። ጎፍታ ኢየሱስ ዘመናቸው እንደንደኝ በላሽቲፍ ማዋይ ጎፍታ ኢየሱስ ወሬ ነገኘ ማለ ዋን ሳምቢ ዱራ አማ ኮመሽን ድረቶ ጀቻቱርቴ ዱራን ወጋዱፍቱ አረሺ ብሮ ወጋዱፍቱ ዋይ ጀመና ከነ ዋይ ያና ከነ ዋይ ጎጆ ከነ እንዱበት ያረትስ ሁትሌ እንዱበት ማልፍ ከነ የቲ ዱዳ ፊ ሙጮንቱኒ ማልፍ ከነ የቲ የወጄሰ ሆይ ጌታን ገራክ የተሳ አማጋፍ ካነት መጨረሻ አረቲ ማና ዲድ ዋጀባናው እንዳኩሽኝ ተጨጨብስት እንደጋማ እንዱቲን አማራቱ ጃርትራኢ ሴተንች እንደ ማልን ሶብደጅ ተሞ ማልን ማከም ታይቲቲ ማልተሺ ሲሳየን ላላክነ ጦቃር ሞ ማል ላላክነ ሲያታ ራከነ ጎዳ ላላን በደ ላላን ዱያ የትሽንሙ እንደ ሽን ጃርትኖ ጋዱ ደስሽ የዴት ሞ ማል ፈከነታ ወንኩኒ የኔት ዲስ ቦዳ ሪከነቴራ ወቴ አማራ ዳራኑ እንጀት አከመተ ማና ነሜ ቆይ ዋይሺ ላለ ዱራን ጀዴን
Numa teenyaa deemtee deebite. Deebitee nama nattuu jette nama naddaan jedhee. Amma obboleettii yaalmaasi fuudhii deemitoo dura ishee amansiisii fidii gootu jedhee. Ani maaliif amantaan kiyya odoo ishiin diddee ani diduu dhafan. Ani nama lolee diduu dhafan. Ishiin dhiiste kophaa kiyya maal jettan dhiisu naan. Achumaan fuutee deemtee qaaqee. Fuutee deemtee qanii lama ta'uu sadii ta'uu kana bulanii faatee dhufte. Kaatee dhufteet immoo erga ishiin dhuftee raawwattee ishii faana kaatee dhufte ishiinis. Turtee raawwattee torban tokko ta'u torban lama ta'uu ta'e gadhiisee ta'u. Kina ishiin amanatti amma nama natti tureen jedhee nana manadhan jedhee. Amma gaara keessan man dhugaa maala ishiin waan ishiin jette ta'eetoo jedheetoo hoon isee booda dhugeenyu na dhowwaa. Jeetanan ishiiree tan barkakina jettee nan tan barkakee nan amane. Silaa booda nan dhugaa jeetanan ka amantii muti ishuma na farsiisu jeetanan. Amanadhee achumaan itti fuufne amma duubaa xoorinatti nutti baay'ate. Amma xiiqinna qabe. Namni tokko waan barbaade nan bula. Yoo barbaade nan dhiisa. Nama nadheetti maaltu isaan galcha waa'ee kee keechaa. Maal akkanaa kun jedha. Hunduu keenyatti bitaa mirgaan waa hiriyaa kiyyaa hunduratti ka'e. Namni jabaanis bakka kophaatti na waa'ee maal waan itti gootu kun wanna biyyi hin beekne wanna biyyi hin jaalanne wanna biyya kanatti ta'e hin beekne maal itti gootu kun maalan godhee masaaf guddisii beeksisaan keessatti nagartuu muti kennu qeessuun isaa babdii muti isa dubbisuu muti wanni biraa maal waan nutti nu godhe kun hin jedha lakkee kun basalayyeedha masaaf guddisuun keessaa nutti nan biraati jedhu mee ilaala waa barbaadan quxiriin irraa fudhatoo achiisa kaalaala naa kanaafuu ani dhiisu amma doon kana jedhu bakka nutti baay'atee rosetti namni tokko hin jira bayyida jedhuuni isa bakka namni katamaa kanaa waan inni jedhee hin dhagahu. Mana irratti diigna mana irratti dabaddabna hoo jedhanii kaan mana irratti dabaddabu. Amma booda odoo kana ta'ee jiru booda mucaan tokko mucaan girmaa du'e. Girmaadha moo tasfaayee du'e. Nunan awwaala nu geecha awwaala nu kennadhaa jennee warra wayyaanee gaafan. Warra wayyaanee dhaqaa awwaala jedhanii wattaadara nu kennan. Wattaadara fudhannee hoggaa dhaqnu lafa qofforuu hoggaa jammarru amma caamman wantina hajjama caamma boottiin keessa godhu. Achumaan biyyee irratti dachaasan. Nu gafaafaanii. Achumaan namicha achi siiqee raawwatee wattaadarri qawwee taphatee itti qaba jalatti. Hunduu didan immoo nu ajjeese malee. Maalan godhatee humna kiyyaa oole nuun jedhe namtichi. Ishii kottaa akkana goonanee reeffa fuunee astaadarraa barraa galatuu jedhama balbala isaa dura goone biiroo balbala dura. Achi ergas ta'ee raawwatee nu kaanee gallee amma halkan sanii jarri kun nu attaallalu akka biyyaa cabarbaran kana nu attaallalu reeffa dheen saaxinii duwwaa fideenis godhanii jareerota saaxinii san buqqisanii ilaalan. Ergasii kamaan nutti himu warra wajjin godhe warra wajjin buqqisee ilaale isaantu nutti himu. Amma rifatanii saaxinii jechuun gaxxabanii dhiisanii ganama waggaa kana inni achuma reereef. Amma dhaqnee warra wayyaanee san gaafannaan isaan waan nu goonu hin qabnu gaanuu bakka fitan naqadhaa malee waan nu goonu hin qabnu jedha. Gazzaa walitti waaxxa'ee raawwanneet gara sabatti akka deemu goonee achitti awwaallamee kaanee galle. Isaan booda ka maal dubbattaa muti sabsabaa hin qabnaa sabsabaartu nu jeequ mana kanallee nu ijaareessa. Amma isa bira dhaqna. Kootu mul'u wangeelii nu geechenneen maaliif jedha kana jennee itti himu. Ndee mabtii keechanii hin kennu dambina isinii kennu muluu ishiitu isinii bitu nuun jedha. Isheenni kaanee buune. Kaanee buune raawwanneeti waan isaanii sassaabamanii isin barbaanne dheeni raawwatee nu dubbisee biiroo isaanii nu seessisanii kan takkatti jennee itti himu. Maal gochuu kan seentan? Nuu keessatti makaraa agarree kana mangistiin nurraa fudhate mani nurraa fudhate keenyaa muti beeku nama giddumaan ta'e mallaqna malee maal gochuu kan seentan nuun jedhan. Nu rifachiisa. Ta'us ta'ee ta'uu baatu gaadhaafu malee seennee irra gaanu jennee. Amma nama walitti waaminate mari'atanii kun shan nu kennan. Kun shan nuchaa nu kennanii haal goona gaasee fudhannee kottaa warra habtaamota biraan kiristaanonni jiru sinan geechaa jiru. Achi warri caammaa naggaadee jiru warri xaaqaa naggaadee hin jiru warri kaan waan baay'ee naggaadee jiru inni gaa hin beekaa wajjin oolu isaan biraan nu dhaqe. Kun 5,000 kun 2,000 kun 1,000 kun 500 kan nu kennanii assaabnan gazama xinnoonni irratti kaanee qaaqee buune. Hanyu qabannee buune fikiran jalsan qabannee deemne.
inni nu geeche inni birrii kuma sadii moo kuma afur nu kennisiise beeksisa isaanii kuma sadii inta achi kaanee isa fidannee raawwatee Addis Ababa tol deemnee birrii san guuttannee nu ji'a lama guunne torban lamaan guunne kottaa birrii keessa fudhadhaa inni warra asiitiin. Inde beeknee muti badhaanni qorichuu achi haree fidee dhufe birrii achi haree fidee dhufe kanaaf muti beeknee akka maalitti gurguru jedhan amana waaman. Ati kana beekna akkuma isin jenne warra beentee isa fidee dhuftee beekna maali warra beentee anan jedhu sinitti beektanaan dura beentee mabtii qaba kadhatee gaafatee raawwatee fudhachuu hin danda'a awwaala sun hundaa fudhachuu hin danda'a anarraa tarreeffatan beektan akka hin jedhe anu fakkii yaadan bitadha gaza wajjin fudhadhaa hoo fudhachuu baatan akka wulii keenya intas hin gaafadhan jedhe nu kasa isaan jedhan isheen birrii isaanii fudhatan birrii isaanii fudhatanii nama deddeebi'an lallaalaa dallaas jajjabeechinaa ijoollee kadhadhee sana nama jajjabeechinaa warra kiristaanaati gaa amma gaafa kaanitti akkana ji'a lama ta'u ji'a sadii ta'u guunnee raawwannee asitti nama lakkuu dhufe abeet kinoo nurraa fudhate gaa kinoo akkana nu godhe gaa nu goyoomse nurraa fudhate jedhan bakka achumaan hafe achumaan binneetti dhisne